Pemiasa ring tengahing kahanan perekonomian sane sayan gerered semaliha ekonomi digital sayan nincap tur ketar kayang sida nerus ngelimbak puniki nyin hayang ekonomi digital pinaka potensi tumbuh ring masan pandemi COVID-19. Potensi inucap kebausang Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Bali Trisno Nugroho, kacinayang saking panincapan transaksi tanpa tatap muka utawi digital payment saha panincapan saking offline to online. Dane nureksain rauh mangkin samian generasi utamanipun generasi milenial sampun pinih waged antuk digitalisasi. Sekadi e-commerce lokal ngantos mancanegara, aplikasi sosial media, aplikasi jasa pembayaran, aplikasi tiketing, aplikasi hiburan, aplikasi logistik, investasi, aplikasi virtual meeting, ngantos aplikasi jual beli barang digital tiosan sanes sampun ketah kauningin krama. Pawigunan-ipun talet terus nincap utamanya ring masan pandemi COVID-19 ring kuentenan samian angge nguah digital antuk nyaga social distancing miwah physical distancing. Ring Indonesia potensi digitalisasi dahat ageng ngawit sadurung pandemi COVID-19 ning limbak. Indonesia pindah ke pasar sane ageng tur potensial untuk nyerep arus digitalisasi taler rauh mangkin kekantenang startup digital pinih akeh kuentenan nyane ring Indonesia ngantos langkungan kalih tali startup tur lelimo punike rumasuk unicorn. Kuentenan startup digital inucap kaaptiang sidang ngicenin multiplier efek ring panglimbakan usaha UMKM sane go digital ring tengahing pandemi COVID-19. Galah transformasi digital jantan enten sida ketambakin ring tengahing tedunyani ekonomi nguah interaksi pantara manusia ngutamayang faktor cleanliness, healthy and safety sane nincapang integrasi ekonomi berbasis digital ring Indonesia. Swardika Bisnis Bali Nguningayang.